Ovaj vikend na repertoaru je janjetina, ali ću napraviti skroz jednostavno. Znači, janječni put istranžiran ala Ćorić, znači ispilan pirom da kost ostane unutra. Napravit ću jednostavnu marinadu, znači sol, papar, mediteranski začin, bili luk i pešen, maslinovo ulje. To ću sve lipo staviti u teću da se marinira preko noći i stavit ćemo ga u smoker 2 ure i to će biti to. Malo veći jajan bija, što je dobro da ovaj novu poziciju. Koliko sam vidio na internetu, njima su da ove šeme najbolje one novozelandski, da budu više ko ovce nego janci. I onda sutra znači jedemo napola ovcu iz smokera. Evo, picu smo jutros već rešili. Sad ću naložiti vatru, već malo ćevapa. Za maren ovako prije ručka, onda ću ono janjetinu za kraj postaviti 2 ure za smokanje. Evo ćevapina na prvi zub. Evo sad ću janjetinu samo zatvoriti na pločama, pa ću ponovo naložiti za indirektno i presložiti vatru i onda ću ostaviti da se dime 2 ure. Evo sam malo ulje siri pa gori, samo ću otvoriti. Evo sam krenuo jedan put. Zatvorio ga. I sad presložiti vatru lavo livo i krenuo s pečenjem. Evo stavio sam i na dim. Pa ćemo ih ostaviti jedno 2 ure. Evo ga sat vremena na indirektno. Dobro izgleda janjetina. Evo ga nakon 2 ure. Izgleda dobro. Sad ćemo ga lipo izvaditi. I blagovati. I tako kaže Anđa. Vadi vani poludjeć. Dvije ure u smokeru. Ovo ne može biti loše. Gutice smanjio. Kost se povukla. Rebarca gledaju odlično. Nikad je sražnja ovako pojela. Slike govore 1000 riječi. I za pasa nema više. Gdje bi Vinka našao za mačku?